Nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalelo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaning ya la botlhano di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tona bo ka kopa mafatshe go tshwaragana gore a kgone go tshela ka kagiso le tekatekano. Tiriso ya maranyane e le jwa e le konokono mo tlhabololong ya Mahama wa Bojanala. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Township Rollers se retelelwa ke go iponatsa ko motshamekong wa bone le Calendar Stars wa di-FNB Premiership. Ntselo ke la gante bogang sebetlela o tla rnela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse Patricia Shibanyane o rana ka puo ya diatla wa tsong ka mogela a bo di amogele pe go ntla re tautona advocate Maboko ro tse molaetsa wa gagwe wa ntla kwa phuthegong kgolo ya lekgotla la ditšhaba a ikaegile ka go kopa tshwaragano ya mafatshe kagiso le tekatekano. Tautona Maboko na tlhalosa fa lefatshe la Botswana le dumela gore ke ka tshwaragano hela e ka yone mafatshe a ka kgonang go rarabolela ruri mathata a pakaeno ya botshelo. Phuthego ya bomasome a robedi ya lekgotla la ditšhaba e wetse ka la bone kwa toropong ya New York kwa Amerika. Lefatshe la Botswana le dumelana le mokgosi wa gore mafatshe a tshwanelwa ke go boela kwa marakanelong a ditsela go ikgakolola maikano a neng a dira fa go tlhangwa lekgotla la ditšhaba ka ngwaga wa 1945. Phuthego ya bomasome a robedi ya lekgotla la ditšhaba e wetse ka la bone mo toropong ya New York le hase la Botswana le latlhela lentswe la lone ka go dumalana le mokgosi wa gore mahatshe a tshwanelwa ke go boelwa kwa marakanelong a ditsela go ikgakolola maikano a neng a dira go tlamela lekgotla la ditšhaba ka 1945. Baeteledipele ba nako eo ba ne ba dumalana gore morago ga dintwa tsa lehatshe tse pedi lefatshe le seka la tlhola le boela mo nthagarageng ya madubaduba a ntwa ya lefatshe mme jaaka lekgotla le le ipelela dingwaga tse masome a robedi matshego a lekgotla le a reketla lehatshe la Botswana le bona tshwaragano ya mahatshe ka nna yone tharabollo ya sennela ruri ya mathata a nako eno. We are better together in combating pandemics, better together in adapting to climate change, better together in securing peace, and better together in ensuring that human dignity is not a preserve of the few, but the inheritance of all. Let us therefore recommit ourselves to multilateralism, not as a matter of convenience, but as a matter of deep necessity. For none of us can weather the storms of this century alone. Mo ngwageng tse masome a matlhano le borobabongwe tsa boloko jwa lehatshe la Botswana mo lekgotleng le baeteledipele ba ntse ba kgala masula a diragalang mme ba tlotlomatsa molaetsa wa kagiso ka le yone ba itseng bomolemo jwa yone go gaisa. Gompieno Tautona Boko o ne a gatelela sekano se sa Batswana. Nations cannot be truly international. It cannot be truly together and will not be better until our continent, home to 1/5 of the population of the world, is afforded an equal voice at the highest body of this organization. Friends and partners in the Permanent Five, it is time to make good on your promise to a continent. Agree a permanent seat on the UN Security Council for Africa, for 80 years the only continent without one. Mo pakeng eno e lehatshe la aparetsweng ke dintwa Batswana bone ba ntse ba tlhopha kagiso. I also appreciate the decision by Britain, Australia, Canada, and France, among others, to give heightened attention and consideration to the Palestinian crisis. The carnage in Gaza, it must prick our collective consciences. We stand in solidarity with the Palestinian people in their pursuit of a home and of dignity. So too, we affirm our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Baeteledipele ba feta lekgolo ba ne ba tsene phuthego ya monongwaga ba dumalana ka mathata a aparetseng lefatshe gompieno fela ba farologana thata ka megopolo ya ditharabololo. Ifilo Mokhatsane, BTV News, New York, America.
sa ga puso e tsweletse ka maiteko a go tsibogela tshenyo e e diragalang mo mading a puso ka go tsenya mo tirisong ditsamaiso tse di gagametseng go emisa tiriso ya madi e e sa siamang mo ditsamaisong tsa puso. Se se tlhalositswe ke motshwarela Tautona Renda Bagaolathe yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Boddington South jaaka a buisa phuthego ya kgotla kwa bophirima ward mo kgaolong ya Gaborone West Maabane. Re utlwe pego ka Monica Setswaela. Ka nako ya ga ntshapego ya madi a setšhaba mo nongwaga Bagaolathe o ne a bolela fa sepatšhe tsa puso se le makgwakgwa ka mabaka a tshenyo e supagalang ka nako ya theko ya dithoto le ditirelo tsa puso le gone go duela batho ba ba neng go supagala ba se mo botshelong. Dikgwedi hela tse supa morago ga pego eo, puso e supa fa e tsweletse ka go gagamatsa ditsamaiso tsa madi a puso go kganela ditiragalo tsa go nna jalo. So ke rurihatsa gore go nna botoka re setse re di bone ko diphatla di leng teng re somolotse go ka ba diphatla ko di leng teng mme ra re ga go a lekana re tla tswelela re ntse re tokahatsa go na le dikanoko tse re di dirang tse re setseng re di dirile tse di lebellang le one madi a duelang gongwe ba ba sa tsheleng go na le dikanoko tse re setseng re di dirile re supentsha go supentsha le ene khuduthamaga ya rona gore bonang re ntse re servisa dikoloi ka bokana mme ra hetola mme ra go dira ka tsela e ntseng jaana. Fa godimo ga matshwenyego a tshwana a amang dithabololo, banni ba kopile puso go tsibogela kgothang e leng teng gare ga bone le bagwebi ba ba tswakwa ba ba direlang mo mekgwatheng ya kgaolo ya bone. Ba go thagileng fa ba dira dikgwebo tse di segetsweng fa thoko go dirwa ke Batswana. Kgaolo ya rona e hetogile madirelo. Ko re go ngolo go tsamaya mo kgaolong ya rona go a kenekiwa go a weldiwa ko re madirelo otlhe a mo kgaolong ya rona mme se se utlwisang botlhoko go ira batswakwa. Nna ba kile ba le ka go ntsholetsa batho ba tsere traka hela e tona go ba go ipheka right mo tseleng e retang mo go tota ra ba tshaba. Tleliniki ya rona ya Gaborone West ha e kgone go accommodate jaaka nne ya agiwa ka 1986 outpatient clinic e dirwa mo Gaborone West ha e kgone go accommodate morahe o leng teng mo bophirima le metse e mabapi. Bana eze ya nyese ga tswela mo form 3 ga sekolo se pala wa Borofeleng di borofele di tletse mo mekereleng te ba le karago tsena di borofele tse re di dira yala tsotlhe re di tswala yala tsotlhe. Engwe e le ra dira e leng gore mo go yone ke a go leka go oketsa mo nurse ka gore mo go boleng mo go tleliniki di le pedi mo Gaborone di le tsone di kgone go nna di operate 24 hours tse ntseng di operate di bothalo re batla go di oketsa. Re le fa go ntse jalo Motshwarela Tautona o gakolotse banni go tshwaragana le boeteledipele ba kgaolo le sepodisi go bata tharabololo ya dikgwetho dingwe tse ba di itemogelang mo kgaolong. Monica Setswaela, BTV News, Gaborone. Tona wa lephata la tikologo le bojanala re Winter Molwitsi a re go fetola mogama wa bojanala ke ntlha e botlhokwa mo kgolong ya itsholelo fa buisana le bana le seabe mo mogameng wa bojanala ka laboraro mo Gaborone. Tona Molwitsi a re o ne a gatelela botlhokwa jwa go ikaega ka tiriso ya maranyane mo mogameng wa bojanala ka seo se tsamaelana le maitlamo a puso a go tsosolosa le go aga itsholelo ka tiriso ya maranyane. Re utlwe pego ka go rata moranyane. Mo mosepeleng wa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe la Botswana, mogama wa bojanala o kailwe ona le bokgoni jwa bo go godimo jwa go tsosolosa itsholelo ka lenaneo la Botswana Economic Transformation Program. Lenaneo le supa fa mogama wa bojanala o ka thusa go tlhabolla itsholelo ka 11.4% le go tlhama ditiro di le 40,000 ka ngwaga wa 2030. Dipuisano tse magareng ga baitsanape ba mogama o di tla ka nako e maleba jaaka mogama o le mo lenaneong la go tisa diphetogo tsa sennelaruri. We are at a crossroads. Around the world, tourism is changing and we must ask ourselves, will we simply adapt to these changes or will we lead the way with our own values and vision? Tourism is more than a revenue stream. It is a strategic pillar of our national development.
It is a gateway to employment, to rural development, to cultural exchange, and to the preservation of our natural heritage. Ladies and gentlemen, the transformation we speak of today is not just about economic growth. It is about resilience, equity, and sustainability. maiteko a go tokafatsa le go tlhabolola itsholelo a raya gape gore mafelo a mangwe a bojanala a ntseng a sa dirisiwe sepe a sekasekwe gore a na le bokgoni. Bojanala bo ntse bo remeletse thata mo mafelong a Okavango Delta le Chobe, mme mafelo a mangwe mo lefatsheng la Botswana a nang le ditso a ntse a sa noe moro ka ga tshwanelong. Selo se puso e ikaelelang go se fetola. We would like to do is that we want to expand tourism away from the traditional areas, which is away from your area specifically, which is Ngamiland and Chobe, which has been the only two areas that have been monopolizing tourism. So we have developed the National Tourism Master Plan, which has divided the country into 8 tourism development areas, looking at the uniqueness of each of those areas. Many of our operations, especially when you're looking at wildlife-based tourism, they are located in areas that are adjacent to communities. Some of them have actually been moved from the parks and game reserves to make way for operators to set up in those parks. Now, these are people who dependent even historically, partly on the resources, the natural resources in those areas where we find operators today. Mahama wa bojanala o na le bokgoni jwa go tlhama ditiro le go tlisa madi mo lefatsheng le gone go dira gore e re ka ngwaga wa 2030 lefatshe leno le bo le sa tlhole le ikegile ka diteemane. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona wa thokgamo le ka go sešha ya magolego a re Nelson Ramaotwana go a kgoletse kereke ya Anglican go abela batho ba ba sa tswang go gololwa mo kgolegelong di dirisiwa tse di tla ba thusang go tsweledisa tiro ya diatla e ba ithutileng kwa kgolegelong. O kopile batho bao go dirisa didirisiwa tseo go itirela madi go agela bana ba bone bokamoso le go nna le seabe mo tebelongpele ya 2036. Re utlwepego ke o lebogile re dipotsane. Kereke ya Anglican e na le dingwaga tse dintsi tshwaraganetse tiro e tona ya go aga magolego a sešwa le lephata la dikgolegelo ka go etela dikgolegelo go rara lehoko la Modimo. Ka ngwaga wa 2022 kereke eo e ne ya taka lenaneo le lengwe la go ha batho ba ba tswang mo kgolegelong didirisiwa tse di ka ba thusang go aga matshelo a bone sešwa. True progress demands that we work together, that we move as one, that we remind every ex-offender, no matter their history or hardship, that you are not forgotten, that you are not defined by your past, and that you are worthy and you have a future. Kgatelopele ya nnete ke gape a sa tlogele kwa morago le a dirile diphoso mo botshelong go tswa mo kgolegelong ke kgato ya ntlha hela kwa nte ba tshwanetse ba thusiwa ka tsotlhe. Today we celebrate a moment of liberation, not only from the bars of prison, but from the unseen and often unspoken chains that linger long after release. Mo palonye go ra roheletse go enna bo mme ba le babedi borre ba roba bobedi jaanong ba supa dikgathego tsa bone tsa ya go kerekeng kereke le bone ya nna gore nya mi ka lo mo Gaborone le rona re mo Gaborone kana re ga o ithata le Gaborone a re lekeng go phatalla go ra gore ke sone se re ta utwang go na le o tswang tsa bong go na le o tswang ka Chicago. And we were motivated by this thing ya gore 50 years, and we said me ha re ka ipona re hile bangwe ba borra rona ba bo ma rona, and we had to say a budget of 50,000. Ba ba hilweng di dirisiwa tse go itshetsa ba soleditse ha ba ta bereka ka nata. Ke lebogela thuto ke tso go etsang ka ha ke lebogele dimpho ke lebogela go mpontsha gore matsogo a maitse ti e seng go ire se se mo tseleng ke ka mo ke itumetseng thata mo botshelong ke re nya mmele nna ke kgonne go lemoga gore success ya me ke matsogo a me ke re ke le leboge
madume a magolo le boitumelo jo bogolo mo go lona. Amen. Let's are supe mo setšhabeng gore re ne re sa bate e ne le phoso mo go rona mme re gainle sengwe re tshwanetse gore re build Botswana to go forward. Lefatshe la Botswana le molanong la go thabolola molao wa Prisons Act ka maitamo a go nyalanya le molao wa mahatshe o itebagantseng le go tota ditshwanelo tsa magolegwa le go taka mananeo a ka go sešwa. Ke o lebogela Redipotsane, Botswana Television, Gaborone. Puso e rotloetsa gore ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse a tsena sekolo se se builwe ke tona wa thuto e kgolwane re Prince Maele a tlatsa ka gore thuto ke tshwanelo ya setho e tshwanetseng ya fiwa motswana mongwe le mongwe go balelwa bana ba ba tshelang ka bogole o bile seo ka la bone jaaka na etetse sekolo sa Ambrose Monogaborone a rutlepego ka wame Mokgatiswane. Lentswe lefatshe leno le gatetse pele mo maitekong a go akaretsa botlhe mo go fiweng thuto go santse go na le dikgwetlho go fitlhelela seo ka botlalo bontsi jwa bana ba ba tshelang ka bogole ba santse ba le mo malapeng ba sa tsene sekolo lentswe balekane ba bone ba itumelela tshwanelo ya bone ya go fiwa thuto tona Maele a re go tlogela bana ba ba nang le bogole ba sa tsene sekolo go ka ba senyetsa bokamoso le go ba bakela lehuma. When you look at the resources that are put into providing education like this, it is so expensive. Previously, we discussed the possibility of a subsidy. We were promised a subsidy by the minister at the time. So basically, I'm trying to implore the minister to maybe implore other colleagues in cabinet to look into it so that we can assist parents who are having kids with disability. It's common cause that some of the kids who have got difficulties, who have got challenges, are not able to access education. And as you know, if they cannot be able to access education, what it means is that their lives are doomed. We are lucky to have Ambrose because Ambrose is saying even those that are actually put aside by the system, we are able to take them on board. Sekolo sa Ambrose Monogaborone ke sengwe sa tse di rutang bana ba ba senang bogole le ba ba tshelang ka bone. Students with challenges are just students. You have seen one of our students swimming there. He's an Olympian, but that's all he can do. He loves to do that. You'll never think that he's a student with challenges and he's 18 years old. Most important thing is to start them young, like the director said. If we start them young, all these things can be corrected as the students grow. We have assessed more than 1.5 kids, but we have 80 kids. What does it tell us? But we have the policies, we have the acts, we have the everything. All these types of disabilities, they require specialist support and specialist equipment, your computer assistive devices, your specialist ICT material, as well as support staff so that they can achieve. We are also, implementing or pushing the Inclusive Education Policy of 2011, which states that all children, including young people, have the right to accessible, equitable, and relevant education. Go le gantsi bana ba tshelang ka bogole ba kgethololwa mo go ba bangwe mme ebile bangwe ba bone ba idiwa le gone go ka tsena sekolo go ba akaretsa botlhe mo matlong a borutelo go tlhalosiwa go rotloetsa tekatekano le botsalano le gone go tlosa dipharologanyo magareng ga bone. Wa me Mokgatiswane, BTV News, Gaborone. O santse o lebile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele banni bangwe ba motse wa Dimajwe mo kgaolong ya Serowe West ba ngongorega ka seemo sa tsela ya motse wa bone ba supa fa se ama matshelo a bone ka ba sokola go fitlhelela ditlamelo di akaretsa tsa botsogo ga mmogo le dithuso tse dingwe tsa botlhokwa kwa motseng wa Serowe ba rutse matshwenyego a mophuthegong ya kgotla e ne buisiwang ke mopalamente wa kgaolo re o na le pelo kidikile bošeng a rutlepego ka aone lewatle. Motse wa Dimajo o dikilomitara di le 126 go tswa mo motseng wa Serowe o banni ba Dimajo ba tsang ditirelo tsa botlhokwa mo gone ka jalo seemo sa tsela sa motse o se baba mo moseng segolo jang ka nako ya dipula. Jano ka gompieno re tlhaloganya seemo sa itsholelo mme a re nne re ga go ka bonna sengwe ba nne ba leke gore ba akanyetsa go ikgokgotha magoto a kana a mo go yone le go ka ephetsa ha e leng gore ha dipula di nele e ta re bogisa teng kana e tswella e re bogisa ka gore karaba ya yone ya gonna go adimilwe dimešhini di mešhini di rile batho ba le bare
ke eng go sa senkiwe bora dikompone a neelwa tendera ga to tsa operate ka batho bale ke ba ja malalana yolo ja malalana ha ena ga na bothata ya no ga te mo parlamente na go itumella hela go ga teng mo parlamente ha tshwana gore ara arabe ka karabo ene ntse re na re arabe ka ona la ka tsona kana ke ngo gola ne go tswana le one karabo yone ya gore tsela ya diriwa ke botsa mo parlamente gore na le re tsela ya diriwa le ra e dirlo ha kae kana ke tsama ka mo tseleng tsa tsela letsatsi mo palamente o na nna le sebaka sa go fetola banni ka matshwenyego a ba ntshitseng tamaile ke bona ga go nna dikhudi yana teng se go le thata ga tsena ha lo gotho ha rambai ya tsena rambai go ntshuketsa gore ha metsi a dilo tsena re bane gore tsone dilo tse dintse re di bolai gore tsela e se ka tsama e nna le matamo mo go yone ke bona ke dibela gore nna go akanna patchwork ene e dirwa kana mo ne le ka go tokagatsa tsela gone go santse go saletse ko morago banni ba rotloeditswe go nna pelotelele ka itsholelo ya lefatshe e santse le kwa tlase mme tare seemo se sana go tokafala tsotlhe di boele maannong a one lewatle BTV News Dimajwe Sediba sa matlhakanelo sa morui wa kgomo se se saleng sa abelwa morafe wa motse wa Bogogo ka ngwaga wa 2018 mo nakong eno banni ba motseo ba dudueletsa se ba se bona morago ga gore ba se phunye ka madi a fetang 200,000 pula ka thuso ya makalana a puso ka go farologana barui mo motseng o ba itumeletse go bo diruiwa tsa bone di bona metsi go sena tshokolo mo kgaolong eo e sekaka a rutlepego ka khumiso maphanyane Sediba seo se kailwe ha se na le maloko a heta 60 mme ka jalo go ntse go rotediwa maloko a mašwa go goroga ka seo se ka thuswa mo thabollong ya sediba seo gore dikokomane tsa morahe le tsone di kgone go ta go bona maduo mo go sone modulasetilo wa sediba seo sa motlhakanelo wa Rre Tumisang Semana o galeleditse puso go bo ene ya bona le thoko la bone tebang le go nosa leruo ka jalo a kopa ke monokeng ka nako tsotlhe gore le bone ba kgone go ntsha diruiwa tse di nonogileng go phadisana mo mebarakeng puso tota ba gaetsho e re diretse manontlhotlha ke gore le rona re ithotloetse re rotloetse le mahelo a mangwe gore ba gaetsho ha puso e lonetse tsweledisang ha e lo tlogelang teng boa lo tsweledisa gore e tla go lo tlhola e tla go lo botsolosa gore a mme go tsweletse kana go eme kana bothata keng mme tota bothata jo bo leng tera ke gore a puso e thuse he kgone go reka diphoko re tlhabolole leruo gore le ne le weight ka gore gompieno go batliwa weight ha selo sa go se sina weight gore se ka ja bo 600 ka gore weight ke yone se e laolang tlhwatlhwa ya selo mo bogompieno bona sediba se se re sologetse mosola thata hela ka gore tota re ne re ntse re tshela re le mo tshokolong ya metsi a sediba a leruo yaanong goromente o re thusitse ka sediba se re na le tumela gore tota se tla re direla tse dikgolo ka gore gompieno yana re tsere dilo tsa rona re ile gone go godimo mme re lemoga gore go na le pharologang jaaka re ne re ntse re aga re le mo re no sa mogae kgosi ya motse wa Bogogo ba kgosi Benjamin ba ilelwang o supile ha morago wa gwe o na wa ta sediba seo sa mothakanelo ka tsopedi mme a supa ha tlhokomelo ya sone e nametsa re le tshela jalo ka kutlwang mme re le morahe ra koleka madi a ka one e reng ha gona le ditshenyegelo re ba kgona gore ra dirise mme ke sengwe sa dilo dingwe tse re di dirileng jalo re utlwana ntswa go sentse gona le ba bangwe ba se bantshe madi mme le bone re tsenye dikgotla re tsenye diphutego ra ba rerisa gona le bothata mo sedibeng re bo re tshwaragana tiro ya ditshenyegelo tse di ka tswang di le teng banni ba kgaolo ya Kgalagadi South ba kopile puso go tsibogela dillo tsa bona ka jana seemo se se ka kono se sa ba jesediwelang teba le lethoko la metsi khumiso maphanyane Botswana Television Bogogobo
wa etso jaanong re lebetsa mafatshe a sele go tlhagogile kgotlhang ya sepolotiki kwa Guinea-Bissau morago ga katlholo ya kgotla-kgolo ya ditsheko ya go lala gore diphathi tse di kopantseng tsa kganetso tse di ipitsang Paitera Ranka di seka tsa letlwa go ema ka ntlha ya go romelwa ga bontlhopheng ba bone morago ga nako e neng e beilwe. Diphathi tse di kopaneng tseo tse di eteletsweng pele ke Domingos Simões Pereira di ikaeletse go batla ditlhaloso kwa kgotla ya dikgolo ya ditsheko. Pereira yo kileng a bo a le tonakgolo wa ko gompieno o phadisana setilo sa botautona le tautona wa gompieno Umaro Sisoko Embalo. Tautona Embalo o sa le a lebanywe ke dikgangkgang fa e sa le a fenya botautona ka 2019 baganetsi ba gagwe ba supa fa sa tsamaise puso sentle ka bana ba ipelaetsa fa thibela kgololesego ya banni ba ko se tla ka na phatlalatsa palamente gabedi fa e sa le a nna mo setilong. Nako yaanong ke tsa metshameko Ntebogang Sebetlela wa eme sentle. tla ke go leboga wena o lebile sa moka motswana itshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Motshameko wa beke ya borataro wa League FNB Premiership magareng ga Township Rollers le Calendar Stars ga wa kgona go tshamekwa morago ga gore setlhopha sa Township Rollers se retelelwe ke go iponatsa ko motshamekong o. Go ya ka moanamisa mafoko wa setlhopha seo Pako le Bannam lebaka legolo la seemo seo ke go tlhoka go bona dituelo ga batshameki. A re utlwe Pako Strike ka dintlha. Le Banna o tsweletse a re ba dirile maiteko otlhe go leka go fema seemo seo e le bogori jwa setlhopha mme ka go tlhoka lesego ba reteletswe ke go dumalana le batshameki ba bone. Ka maswabi ga ra kgona go iponagatsa le batshameki ba rona go na le dikgandimo tse ntse ba di ipelaetsa go na le dikgandimo tsa madi tse le go ntse le teng go na le bagwebi ba ile gore re dumale le bone ba ka isimolla gore ba e tle be le bone ba tle ba tlhokomela setlhopha ne re dumale go tle le kontraka di saenwe mme kgwedi tse nne tse di hitileng ba ntse ba sa diragatse jalo ntse re bua le bone ko bothokong ka gore those are contractual legal issues ntse re le ka go address dikgang tseo re ntse re kgona go bona gore re thusa batshameki ba rona jang mme mo bogompienong tota go simolola maabane ba ne ba ipelaetsa gore ga nke batshameki re lekile go bua le bone maabane maitseboa le gompieno maphakela re tlhotse re na le bone le modulasetilo wa rona le bo team manager jalo jalo ntse re tlhola le bone re le ka go ba soka-soka mme ba hela ba tsere tshotsa gore ga nke ba kgone go tshameka go itlhela ba bona dituelo tsa bone tsa kgwedi ne hetang. E re lentswa seemo se tse re phekelo e sele jaana le Banna re dumela fa tharabololo ya seemo seo e tla goroga mo nakong e sa fediseng pelo. Ke la ntlha ke bona tiragalo ya mohuta le ha ne tle sokole bogologolo kana kwa bogomotso gape ga tla le borre go buiwa go ne go itle go nne monate go ne go itle go nne botlhoko mme ne o tsena mo lebaleng o tshameka dituelo be di tla ko morago ne re ntse tsholelo ya rona ke gore mo bogompienong re simolotse dipuisano le bagwebi ba ile gore dumela gore bone ba tlhoagetse ka gore running a club like Township Rollers is very costly re dumela le seo and re ntse re leka ka bojotlhe gore re leke gore re tsenye letseno mo setlhopheng sa rona tsholelo ke gore mathata elo re tla rarabolla but this is a very unfortunate event ka jalo re kopa maitshwarelo to all stakeholders our opponents ba tswa go kgakala ko ba tlile kwano ra ba leboga gore bo batsile and we apologize to them to other stakeholders ile the sponsors the football public tota go ne go sa tshwana gore nke bogontse jalo tumela rona ne ile gore ne re ka soka batshameki gore ba tshameke and then we go into independence break we go into the gona le international break e tlang ne re dumela gore mathata mangwe tle be re se ra rarabolotse ka gore re ntse re leka ka bojotlhe le ha mogwebi ne re mosolehetsana a sa diragatse ne re ntse re kgona go bona di-sponsorship hale re kgona go ba tikela hale mme aka ke bua we are working re leka ka bojotlhe gore diemo tse di ska tlhola di nna teng gape. Setlhopha seo sa Township Rollers go tsameng fano se itlhomile kwa setlhoeng sa loko ya FNB Premiership ka dintlha di le 14 tse ba di kokwantseng go tswa mo diphenyong di le 4 maleka le mapedi mme ba ise ba latlhegelwe. E tla re morago ga boipuso le metshameko ya mafatshe ya go ipatlela phatla kwa kgaisanong ya FIFA World Cup tsa ngwaga o latelang the Blues ba tla thulana le disela mmapa Gaborone United. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule a re mogwanto wa Tafisa ga se kgang ya metshameko fela ka le botlhokwa gape mo go rotloetseng botsogo jo bo siameng tshwaragano le go fa mongwe le mongwe sebaka sa go ka nna le seabe mo metshamekong ka go farologana. Morule o buile seo jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la go gwanta la lekgotla la Tafisa lefatshe ka bophara go motswa sefako wa latela.
Mogwanto o simolotseng ko mabaleng a metshameko wa cricket mo Gaborone o no ipelela le go supa seabe sa go tsaya karolo ga bothe mo metshamekong. In a time when much of our lives are spent in front of screens, be it televisions or any other gadgets, Mo malatsi a gompieno re tsaya nako e ntsi re le mo maranyaneng re sa dire sepe se se dilang mmele. Go tsamaya ke nngwe ya ditsela tse di motlhofo tsa go itshidila mmele ka go bate sepe se se lopang madi kana se se bokete. Re le ba BNC ke maitemo a rona go netefatsa gore metshameko ga se selo sa itisobodutu fela ka gore e dira dilo tse di farologaneng tse di botlhokwa. keep your regular visit to a health facility less. As the Botswana National Sport Commission, we are mandated to ensure that sport for all and leisure activities are not just concepts, but live realities for all Botswana. Mogwanto o ne gape o kopane le wa AUSC wa Walk for Life o le one o neng o tshwere mono wa letsatsi wa botsogo jo bo lolameng botlhokwa jwa go itshidila mmele ga mmogo le go akarediwa ga bothe mo metshamekong. A member of Tafisa, an organization that continues to inspire Tafisa ke lekgotla le lwalang tekatekano le gore mongwe le mongwe a nne le seabe mo metshamekong. Ke ka mong re dirang jaana ka go lemoga botlhokwa jwa seo. Ka le rona re batla gore go sena ope yo sallang ko morago. gender, ability or background has the opportunity to participate in sport. So the theme really wants us to connect with each other in the real world. And we are looking at you this morning, from the young, the old, I don't want to call them old. Stogo sa monongwaga se itebagantse thata le gore re tshwaragane re bereke mmogo. Re sa thaole ka dingwaga jaaka re bona banana le bagolo mo tirong. Go gwanta go botlhokwa ka gore go sedila mmele. Walking may seem simple, but it's a very powerful act. It improves our health, it clears our minds and strengthens our communities. Ladies and gentlemen, as we walk today, let us remember that every step counts. Every step we take strengthens our body. Every step we take nurtures inclusion, and every step we take contributes to sustainability. Once again, I thank the government of Botswana on behalf of AUSC Region 5 countries. E re jaaka lefatshe la Botswana le ikelela go tshegetsa metshameko ya mafatshe ka go farologana e tla ka ngwaga wa 2027 lefatshe leno le tshegetse phuthego kgolo ya Tafisa mo Gaborone. Kgomotswa Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fareleba tsa mabelo morago ga go dira sentle kwa kgaisanong ya World Championships kwa Tokyo Batswana ba letse ba nile le sebaka sa go kopana le go dumedisa batabogi ba setlhopha kwa mafelong a farologaneng mo toropong ya Gaborone. Setlhopha se gapile dietsele tse tharo tse pedi tsa gouta le bronze e le nngwe. Colin Gibina Tshipi ka gouta mo 400 meters ba Pondori a lwa go iponna bronze mo lebelong leo pele setlhopha sa 4 by 400 meters se fenya USA le Afrika Borwa go gapa gauta mo leetong la bone maabane mo toropong ya Gaborone. Setlhopha se ne sa kopana le boididi jwa balatedi kwa marekisetsong a Main Mall, Riverwalk le Port Junction. So excited, especially ka ke bone basimane ka matsogo ke ba tshwere ka matsogo. I'm so excited. We say gold means a lot mo Botswana. Gold means katologo ya itsholelo. Gold means basimane ba rekisitse lehatshe la rona. So we pray God will sustain these guys. Nya ke maikutlo a go godimo re itumetse hela thata re mototo ka bana ba rona ke le gore mente gongwe a tswelele ka manana wana lona a tsenga ba direla gongwe re gwethele di komponi go di tswele konte di thuse bana ba terale boka ka se ba se dirile. Itumetse fela thata go bora amogetse setlhopha sa rona se se tswang Tokyo. We are very proud of them. They're really doing good, very, very good. Even a clock that's giving a tip. Rahubona. Yeah. Hela ke tsogakala ke moleba but ne ke sa bone performance but this time around he really did the best. Ne re sa solohela le rona mo 4x4 go ruta heta USA. Motsana tsodi wa la fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko tsena kwa bosupa menna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela o lebile sa moka o heme sentla gore ga kwa letseneng di go ga kwa pele. Tsena ba kwa kopa mafatshe go tshwaragana gore a kgone go tshela ka kagiso le tekateka. Tiriso ya maranyane le jwa e le konokono mo tlhabololong ya Mahama wa Bojanala.
fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Township Rollers se retelelwa ke go iponatsa ko motshamekong wa bone le Calendar Stars wa League FNB Premiership. wetso nako a bosipane re go tshwaretse lekalo ba tepolwa phi ba latela ka seemo sa bosa. Betso madumeng ka mogala ka seemo sa loapina ke Pro Victoria go siame. A re simole ka go lebelela pula e re gatisitse mo mosong ono ka nako ya borobedi. Botlhano ko Kola Primary School, bone ko Metsimantsho Primary School, bobedi ko Letswai Primary School, bongwe ko Tshwane le Bophikwe, Nojane le ko Lephephe Meteorological Stations, Marothodi ko Kgamane Primary School, Mokane le ko Thabala Primary School. Setse sa loapi maitsiweng ano se supa go ipontsha mare mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Mo tsatsing la ka moso se re go thibile go na le kgonagala pula diphefolo di kgadima ko kgaolong ya Kgalagadi. Mme dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno kgona go tle go thibile ka bontlhabong. Go na le kgonagala pula diphefolo di kgadima mo dikgaolong tsa gantsi borwa ba kgatleng kone le borwa jwa legare. Go na le kgonagala diphego tse di mašetla mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Mo mosong go tla ikutletsa go le bothito mo dikgaolong tse di mo bophirima tsa tse lehatshe leno. Re tla gatisa magareng ga 11 go 11. Kgaolo tse dingwe tsona go tla ikutletsa go le mololo. Re tla gatisa magareng ga 12 go 15. Ha mo tshokologong gone go tla ikutletsa go le bothito mo dikgaolong tsa Kgalagadi borwa ba kgatleng kweneng le borwa jwa legare. Re tla gatisa magareng ga 27 le 31. Go le mogote mo dikgaolong tsa gantsi bokone jwa legare le bokone botlhaba. Mme go le mogote thata ko kgaolong ya Nkgabe ga mmogo le Tšhobe jwa magareng ga 36 ka tsatsi la tshipi gone re swetse go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno. Go na le kgonagala pula diphefolo di kgadima mo dikgaolong tsa gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare le bokone botlhaba. Mme a re lebelela mogote gone go tle go le mololo ko kgaolong ya Kgalagadi jwa magareng ga 25 go 26 go le bothito ko kgaolong ya gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng. Mme go le mogote ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba go le mogote thata ko kgaolong ya Nkgabe ga mmogo le a Tšhobe. Ke gone go tle mone ke go tshwaretse a nne boroko. o tshotla ke go lebogele gore ntse o itisitse le rona mo Botswana tonight re tswelela jaana go tlhalosiwa ga puso e tsweletse ka maiteko a go tsibogela tshenyo e diragala mo mading a puso ka go tsenya mo tirisong ditsamaiso tse di gagametseng go emisa tiriso ya madi e sa siamang mo ditsamaisong tsa puso. Se se tlhalositswe ke motshwarela tautona Renda Bagaolathe yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Bonington South jaaka na buisa phuthego ya